Assalamu alaikum, urmattуу Moskvадагы мекендештер. Мына мен Москвага келип туруп, эжеге жолугайын, тең эже барайын, биринчи жолу мен киргизип берейин, камагына келдим десем, эже азыр тик аркасына ташып кетип атат. Эже, мен сизге дагы акыркы жолу предупреждение берем. Бая жакшы өзүңүзгө келип калдыңыз уже, экөөбүз сүйлөштүк, а? Пока акылыңыз бар да, Баткен эли азыр көтөрүлүп атат. Срочно кечирим сурап, ар бир ушул Баткен элинен кечирим сурайсыз. Ben sözümde turam dedim. Keldim, kesemden kolunuza ne geldi dedi. Hiç neyse gelmedi. Etten jolga, etten 11'de jolga dedim. Aparat turan adam bardın, apardım mı sizge? Saltaşıp ettiniz barkanızga. Ece hakikat lipo yerde oturup çıkar. Ben hiç yerden kaytkan emesmin. Ben gece tünde gitken olsam muhtavayız. Şu 600 kilometreye barıp 600 kilometreye gelip birinci olduğundan beni kaman desem ne kıldınız Ece? Kolunuza ne geldi? Etten başkaça olur Ece. Etten уже по-другому будет. Kaseta başkaçası aylanır. Ben size söz veremin. Keçirimden suratam diyece. Her bir sözünü jönle koysa bizi neyle loh görüp atasız mı ha? Erkekçe de bu libbo kan kasettanız уже bana polmusu понятно ece. Siz hiç kaçan onda oğlum. Biz Batkeneli. Hiç kaçan ortak ketken emes biz. Ben birinci ol özüm turup verem. Etten saat 11'ge çağırdınız daha birinci ol ben özüm baramın. Körüyoruz bunda kim kimni kirgizet eken, kim ak bolsa oşal adam çıkıp öğret. Kasettanızı kanto aylandırsanız daha уже sizge yardım beri albayım. Ana oşol ugalonu rozda içengen adamlarınız. Ana ben geldim onu aldığınızga. Erten saat 11'de Kuda kalasa jolgağız men baramın aldığınızga süйлөшөбүз. Ece bunu kanınızı baka esiniz barda eteğinizi tiyip alıp keçirim surap жақшылыкка бүтүрө бериң Ece. Бул сизге бир жақшылыкка жардам болот Ece. Бирок жаман кайнатып атасыз. Мен закан чыгарам сиз мененчи. Сиз мени жакшы билбейт окшойсуз. Ошо туугандар группаларга тарата бериңиздер. Ece men dakansam mына по закону эми сүйлөшөбүз болду. Ошо туугандар, мен келдим мына Москвадан.